አንዴ ለምንድን ነው የቀበርኩት? እርሱ እዚህ ጋር ዶሮን አምታችሁ እዚህ ጋር የቀበራችሁ ለምንድን ነው? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወርዶፍቶታ ፊደገርቶታ ቻይና ለብራ ኦሮ ቲቪ አራን ተነዋን አጃኢባ ወንዳ ዋን ነመኸኛ ሲሪዳን ነጥኛን አጅብ isini qabde yaadira yoo tanawaan tanas maarke qalbi fadheella legaru wanni nama keenya oromoo biyya jibbisiisee lafa isaa jibbisiisee oofaa jiru si'iirii nafxeenyaan oromiyaa keessatti lafatti nu awwaalaa jirtu jechuudha. Tanumaafuu dubbii qabatama dubbii maman qabne dubbii faradan qabne jechuudha. Tana isinii qabannee dhiyaannee jirra mee namichi qeensi waan inni oromiyaa keessatti deemee godhaa jiru daawwadha isinii jenna. Lukkuu duutee fi lukkuu qalanii lukkuu gurraatti oromiyaa keessatti awwaaluudhaan re'ee huqqattuu waan falatti godhanii oromiyaa keessatti awwaaluudhaan nama keenya biyya keessaa yaasaa jiran akka namni keenya waliin taane akka namni keenya mataa waliin qabanne tokko ta'ee tana amaarin godhaa jiraa jechuudha. Amma garuu alhamdulillah irratti qabamte wanni hunduun takka kan baajirti. Mee waan namichi kun godhaa jiru lukkuu fidanii jechuudha lafa oromiyaa keessa deemanii qalanii awwaalaa jiru jechuudha. San ijoolleen qeeroon jijjibiin irra dhaqqabdee namicha kana daddarbaa karaa mootummaa dhiyeessee jechuudha. Namichi hullaaltu qeensi amaaraati. Lukkuu asirratti hidhanii jechuudha isaas qaanyeessan isaa fi tokko osoo wajji'anii lukkuu awwaalu jiranii namni irra dhaqqabee akkasitti saaxil baatee rabbiin waan amma dura amata bar dhibbameef ittiin haqni keenya awwaalamaa jiru waan akkanaa kana si'iriidhaan oromiyaa tana lafa qabanii oromoo wal jibbisiisanii adda qotteessanii haan jaalachiisanii nu bulchaa jiranii jechuudha. Nafxanyaan kuno mee ilaala waan dubbii qabatama dubbii ajaa'ibaa waan oromoo irra deemaa ture. በኢየሱስም ተጋበጥ ይዛጋ ትልቅ ሰው ምንድነው? መጀመሪያ ተረዳኝ። ሂድ ዛጋ ሂድ 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 አላለም አይወለው ሂድ 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 ዛ እንደነኩት በግ መሰረት ቁም ቁም ዛጋ ሂድና አባ ቁም ቁም ዛጋ ሂድ እንዳነካ ቆም እዛ ጋር አይደለም። ቆይ አልተመታም አይደለም። ሂድ ሂድ ተባል ቁም በቃ የምጥለው ሰው አይደለም። ቁም ቁም እዛ ጋር ይሄ ዶሮ ቶክቶ ሂድ። አንተ ገንዘብ ሰብሳቢ ነህ። 660 አጃይብ ብሌክ ወኒ ኦሮሞ ተኛ ከነቲ والجبسيسه نما جلا عليا جوجو نما جلا سيسه إذا والجبسيسه كونه وانا كناتنا إن بيت دوران وانا كناتنا واني أرموت إني والجبسيسه إفي تولنياتسه على جلا عليا جو سيري أكن نقول أماجر توتناجر نكودوته في دليل فتاين يخيس أول دار وانا أدت ونيجو سيري نوكا ماسني بيجي رايس هنجاي باني بيجي نما خيسة فجأة نقول رايتشو مني نفتنيان أمن تينكب نفتنيان أكملت أرموتنا بليس نجر وبلين كي كرمورا الرامبو دبا باسي كي إنسي لفا أرميا خيسة دين تخرج يرتبتي متارا درب أجرال وني إسين دين توف طلافين سيري نما خيني أماسو لافي لفا أرميا خيسة بيتنو تيا أجر تيجو wanni siniidhaan tana yaa fulee ni gartan waan nurra deemaa jira waan nama keenya wal jibbisiisaa jiran gartan si'iirii adda addaa jechuun mee namichi kun lukkuu duutuu fidanii wanni achiin nu awwaalanii waan tura godhanii mee maaliif jetta bikka jiru san lukkuun duutumaan darbanii lukkuu awwaalumaaf ta'e lafa oromiyaa keessa fidanii jechuun dachii baqeessanii lukkuu achi qalanii achitti awwaalanii jechuun irra qabdi qeeroon ዲሰናንተ ቆይ እሺ አባ መጀመሪያ ተረዱ እሺ
ለምንድን ነው መጀመሪያ የቀበርከው? ለምንድን ነው ለምን? ቆይ አንዴ፣ ለምንድን ነው የቀበርኩት? እርሶ እዚህ ጋር ዶሮውን አምታችሁ እዚህ ጋር የቀበራችሁ ለምንድን ነው? ግባ። እሺ አባቴ መጀመሪያ አዳምጠኝ። እሺ አውሩ። እናንተስ ክርስቲያን አይደላችሁ? አውሩስ። ሰው አይመታም። እኛ የመጣ ነው ምንድነው የሚጥለው ሰው አለ። እሺ አሉ አቶ ከበደ በመንግስት የታወቁ አቶ ተክሌና ቤተሰቦቹ እጽዋት መድኃኒት ያላቸው አለ። እኛ ለነሱ ስንመጣ እኔ ጸሎት አድርግላቸዋለሁ፣ ወስደን እንሰጣቸዋለን። ቦታውን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቆይ ከኔ ነው እርሶ የመጡት? አባ ከኔ የመጡት? ቆይ ዝም በል። ከኔ የመጡት እርሶ? አዲስ አበባ ነው አባቴ። ከአዲስ አበባ። አዲስ አበባ የት ክህነት ነው የምትሰሩት? የት በርስካ ነው የምትሰሩት? ታውቁት? ሀገረ ስብከት። ማን ትባላሉት? አባ ዘካርያስ። እሱ ከኔ የመጣው? አዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ ሞጆ ነው። አዲስ አበባ እዚህ እንዲቀበር የተደረገው አይደለም። ፈጣሪ ነው የላከው? አይደለም። ቆይ ፈጣሪ መልእክት ሆኖ ነው የላከው እዚህ ጋር? እሱ አይደለም አባዬ። ይሄ ኢትዮጵያ ቅጠል ሌላ ቦታ አላገኘንም። ኢትዮጵያ ቅጠል ኢትዮጵያ ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ቁም akkasitti mootummaa beeksisee lafa dheeraa wanni namni keenya jibbee biyyaa deemuuf itti wal jibbee wal nyaatuuf tana dubbiin Oromoo isin haa galtu. Arraan booda Paappaas qeensi isaanii Oromiyaa keessa deemtu garraan matumarraa darbaa hin gaafina. Matumarraa darbaa isin dhamaasuuf isin keessa yaa hojjetu waan biraatiin isin gara Oromoo dubbii qabatama dubbii agarru kan dhiyoo tana waan kana Facebook irratti arge akkas jedhee jalallaalle jechuudha. Amma likki ilaaleetu waan kun ajaa'ibsiisee waan kana isiniif fiduu illee waan kanarra haasoo illee tanumaafuu wanni kanaa kun tanaa mul'ate malee tana caaltu tana daranii dila wanni nu awwaalamte. Rabbiin ammallee haqa keenya haa baasu baasaa jedhaas rabbiin duraa haa kaasu uummata kanaas. سيري سان قدنتناس ربي رجبا ربي راهي هدمني جرا سيري لان امدو هدمني جرا ربي راهي نا نغبا انت غبا زي غيرو غبا تغونو تغونو አባቴ እሺ ና ተጎኑ እሺ ና እዚህ ጋር ቁም እዛ ጋር ቁም እዛ ላይ ታለ ቢላ ያዝ ቢላውን አንሳ ቢላውን አንሳ ቢላውን አንሳ ታለ ቢላው ቢላውን አንሳ ቢላውን አንሳ ያዝ አባ እንትና ላይ ደውልልኝ አባ ላይ ደውል አባ ሚኒሊክ አባ ሚኒሊክ ከሚደውል እንዳ እሱ እንትን ካሉ ጋር ነው እሱ ስልኩ አባ ሚኒሊክ ወለ አሪፍ መለሻ ያዝ ቢላውንስ ና ባቁም ዛ ይሄ መረጃ ኦርቶዶክስ ሆነ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ና ይሄን የመጣችሁት አዲስ አበባ ለምን መጡ ነው? አሁን ሜወኒ ሁን ዋን ኢማና ማራት ሆጀተም takka Suudaaniin dalagan takka biyya keessaa qeensiin dalagan akkumatti Oromoon wal jibbitee wal facaartee too biyya namaarra deemu malee lafa qubanne taane jechuudha. Kanaafuu abboleeyyan kiyya wanni kun waan qabatamaati laala waan ajaa'iba namatti taate waan ajaa'iba namatti taate. Mee akkana wal godhuun kun nama sii yaanne nama sii faffacaafatu duraanuu namni nyaatu Oromoon namni nyaatu hin jiru. Oromoo yoo ijoollee malee alagaan takka Oromoo fayyadus hin jirtu sana beeku Oromoo waan isin irratti dalagamaa jira laala tana duraa dhibbaatama ga'a kun xiqqisho hodhanii mul'atti waan xiqqoodhaa gartanii tana duraa dhibbaatama rabbiin duraa hayoo rabbi nu haa barsiisu rabbiin tokko nu haa godhu rabbi wal nu haa jaalachiisu rabbi wal jala nu haa oofu obboleeyyan kiyya dhageessanii Oromoo ka kiristaanaa ka islaamaa dhageessanii Oromummaa Islaamaatiin sitti deemaa jirtu Oromummaa Kiristaanaatiin sitti deemaa jirtu Oromoo kee ta'uu qofaaf wanni kana asirratti deemaa jirtu obboleessa hin dhageessa Oromoo kee ta'uu qofaaf si'iiriin addaa sitti deemaa jirtu Kiristaanaatiin Islaamaa osoo laalatiin jechuudha kanaaf irraa beekuu qabda Oromummaa keetiin wal jabeeffachuu qabda jechuudha
hanga sagantaa biraati walitti dachaanuti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jenna viidiyoo tana sheer godhaadha waliin giyaa obboleeyyi waliin giyaa namuu haa ifubatu namuu ifaa baru garuu wanni isiniin jennu qeensi amaaraatii fi Phaaphaas isaanii Oromiyaa keessa gartanii አዲስ አበባ መቼም እናንተ ከአዲስ አበባ ቦታ አተነው ከአዲስ አበባ አሁን ይሄ ዶሮ የሚቀርብበት አተነው አዲስ አበባ ሜዳታ አተነው እስከ ሞጆ መጥተህ ስለሚቆረው አዲስ አበባ አይደለም ከፍታ ይመጣው ነው። ቆይ ያው ከአዲስ አበባ ቀና በል ዛሬ ቀኑ ምንድነው? ቀና በል ቆመረ ቀና በል ቢሎና ነው አታይ ሁለቱም ቀን ነው መዳን ቢሆን ጸበል ደጋ መኪናት ቀባ አይደም መኪናት መኪናት አይደም አፈራባቱ ሌላ መኪና እንጂ አንተ ካሜራ ነው ወራባ አባቴ ተበል አፈራ አውጣ ማታታኛ አፈር ብላ አይደለም እየቀበሩ ነው አይደለም አውጣ በደንብ እንትን በሉልኝ በደንብ በምን የተቀበረ ያው ታዝን እኮ ነው እኛ ምንድነው ማን አባንተ ቀላል የቀስ ባላቀ ያዘው ወቆፈሮን ማዘው አንተ ቁልፍ መኪናውን ቁልፍ አንተ መራደር ባወኒ ሳያኒ ኸይሪ ሚሳያኒ ዮ ሸሪ ሲምረት ወጀቹታት መለ አንገስ ገንታ ብራት ወልደ ቻለቲ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ